Il-proġett tat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija miexi ġmielu hekk kif tlestew nofs ix-xogħlijiet ta' Trinek. F'kummenti ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta, l-Inġinier Ismail D'Amato, spjega kif kollox qed jitqiegħdu 121 kilometru ta' cables. 20 kilometru minnhom qed isiru l-Italja u dak ġiġa wasalna 50% minnu huwa lest, ġifieri qegħdin ngħidu 10 kilometers mill-trenching ġasar. Għaw Malta wkoll għandna 66% ta' trenching lest, ġifieri hawnhekk għaw Malta hawn 2 kilometri cables. U l-komplement tal-cable ħajkun fis-submarine part 99 kilometru dak qed jiġi manufatturat ġewwa l-Amerika li bħalissa għaddej il-manufattura tiegħu u f'nofs April ħajsir l-ewwel factory acceptance test, ġifieri ħajġi ttestjat l-ewwel 50 kilometru tal-cable. Il-ħamis wara nofsinhar żar l-andament tal-proġett il-Viċi President Eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea għall Koeżjoni u r-Riformi, Raffaele Fitto. Huwa fisser it-tieni interconnector bħala proġett ewlieni u l-akbar investiment fil-politika ta' koeżjoni finanzjat mill-Unjoni Ewropea f'Malta sal-lum. It is very important in general, but in particular for islands, also for the role of islands. And we are working in this direction because I can underline that in the next days we will conclude the public consultation to prepare the strategy for islands. Il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli qalet li l-isforzi varji tal-Ministeru għandhom lan li jsaħħu s-sigurtà tal-enerġija u jippermettu taħlita ta' enerġija aktar diversifikata u sostenibbli. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Zoppardi qal li dan il-proġett ta' 300 miljun euro għandu rwol kruċjali fit-tranzizzjoni ta' Malta lejn sistema ta' enerġija aktar nadifa u reżiljenti.